ngay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ni, adda umaw-awag iti cellphone nila kay. Nimot ni akabsat na ti umaw-awag. Sapay madama nga agin ina na nila kay. Tinasayaan. Sungbatak latta. Amang ano na patig ti bagana. Hello, nini ading ko. Ay nawaw, apay asikatisim mong bat, ni Manong Itan ngay. Madama nga agin ina na ni manong mo. Parbangon nga minan anak kaawid dito'y balay. Anya? Anyat masapon mo kin ni manong mo aya. Ni Manong Itan ti kayat ko ang makasarita. Saan kat asika? Ibagaktukan ko na no makariing ading ko. Siya kunti mang ibagakin ko na. Saan ko akasapulan ti tulong mo? O sige, addakan ka dayta. Ibagam nga awagan nak no makariing. Tanapataglaunay ti ibagakin ko na. Wen, ading ko. Ibagaktukin ni manong mo. Di mo man liplipatanan ah. Wen, ibagak adagos ken kwa na. Apaman amakariing. Agkape kapay, etan lakay. Agyaman naklaunay bakit? Ayun gayam, imawag ni ading nini iti cellphone mo itay. Nakaturog ka, iso asinong bata. Kahit, kanya timbaganakin ka. Si kakano ti kayat na makasarita. Iso nga awagam to kano, tanapatiglaunay ti baganakan ka. Eh nawa, apay kami na di na imbagakin ka. Jakman am mo iti kabsat mo. Amang ano dumawat manen iti kwarta. Siguro awan mat nadakamat na kanyak lakay. Anya, matin ni Nini. Ay, mabiit lang ang talaag ti cellphone mo. Awagam ta kasaritam, bayat ti panagkapem. Inton madamdaman, bakit? Ay, saan alakay? Siyak tiguraan dayjay, no di mo awagan na dagos. Ibaganan tumanin, asaan ko nga imbagakin ka tibilin na. Imawag ka kano itay nakaturog ka. Wan Manong Itan, ada na patag nga ibagakin ka. Anya da jaya? Adanas ken abayadan mi iti pagadalan Manong. Kahit, Ikanak kumapay iti pagbayad ko. Kurang nga mintinted ni tatang akwarta kanya, kat saan nga umdas dayjay. kano ka sa pulam aya? Itamat laangan Manong. Anya? 2,000 ti kasapulak Manong. Pakisend iti GCash account ko. Sa nga ribo lang timaytid ko ken kaading ko. Ay nawaw, apay ngay Manong. Manulaang mo ti susuldwag ngay. Anya ngay nga rod. Pakisend iti GCash account ko ti kwarta. Urayak Manong. Okay, isend ko, kalpasan ti panangan mi. Agpakas inak pay. Inulbutan na kami man gaya man kinimanong mo. Ay nawaw, anya ti basol ko tatang. Di ko nam kanya, kit ada na patag nga ramidin nyo, itayan tigayam mo. At damat nga agpaiso tatang. Anya nga ro dyan nadamag ka. Anya anadamag yu aya tatang. Nagbits kayo mit gayam. Di mawat ka pa iti kwarta kin manong mo. Ay kwa tatang. Agbain ka ba iti asawa ni manong mo Kas tauna iti panagtipid na. Sa ita, gastusam itawan ka iskan na abambanag ti kwarta daw dawatim kadakwada. Kwartamat ni Manong Itan dayjay. Kwartada nga agasawa. Laglagi pam anang asawan ni manong mo. Nagadulakit din nga ibagbagayo tatang. Nag-beach mo't gayam ni Nini akabsat ti asawam. Nagpakash-in ni Itan kanyak, di napalabas nga aldaw, takasapulan kano ni Nini ti pagbayad na iti pagadalan. Ngam apay akas jay. Kasano na amwam nag-beach da? Nakitak ti pusda Ay nawaw, nagpus da gayam iti Facebook. Wen maray, di mo nakita ayak. Awan nakita maray. Amangan mat no in black na kamutan. Day tatijak mo. Nabayagan nga awan makitkitak apos na.
Ay awanan, amangan no in black na kayo kaniitan. Wano saan, amangan no nakahide dagiti post na kada kayaw. At dapat matnagan na, friend. Ma-search ko pa'y mat. Nakahide nga rod ti post na iso akasta. Saan yaw amakit kita? Ay, naglukon day di a babae. Amo na ang narigat ti trabaho ni Manong na. Agsaysayang pay laang mat iti kwarta. Saan samot nga amo ni itan ti aramid ti kabsat na? Talaga asaan, mare? Agpada kami laang nga awan amo na. Addan samat parikot mo lakay. Itay pa'y anak ulimag ka dita. Maikaw akman. Nag-text nga rod ti kabsat ko itay bakit? Anya tintex na kin kaya. Anya kumapay bakit? Dumawdawat manin iti kwarta. Pangusaran na kanumanan. Adda kanumanin project da. Anya. Masiksikuраnak bakit? Jak ammo no pangalaak manin iti kwarta nga itid ko kinkwana. Kabsat mo matday jay lakay. Ti saan tayo nga ammo? Katnupod no nga tati ibagbaga na kanya wano ulbudan nakmutan. Saan ang mabalin nga ibagak tinaibaga ni Mari Reva kanyak? Amangan no siyak pa'y tidakes. Ay nawaw, napauli magkamot bakit? Ah? Ay, ikwa. Adala na lagip ko lakay. Adakin ka ano ikam ti kabsat mo. Si kamot ti makam mo ngagdesisyon. Na-receive mo ka day? Wan manong, na-cash out ko matlaangan. Agyaman naklaunay iti kwarta nga inted mo Awan na nyaman na ating ko. Siguraduam lang a project ti pangigas-gasto sa miti dayta kwarta. Wan manong, kaano ayaan nagulbudak kang ka? Kumusta gaya mo ti panagadal mo? Agturpos ka itatawan, saan ka day? Sa anak asigurado manong. Ay nawaw, apay asaan ka asigurado? Wan ata on process pa ilaang ti thesis me. Say-saya atam ngamin tapno malpas mo mutin dayta a kolehiyo. Ammumut asaan tayo abaknang. Agrobwata kun tatang. Nawaw, apay akas ti kawas mo nini. Apay ka di tatang. Saan mo takas ti uniform nyo kay? Saan mat ngamin tatang? Awan klase mi ita, iso akas to iti kawas ko. Sa di naman ti papanan nyo Agrelax kami laang tatang. Di kay madanagan, tasi daglang ti papanan mi. Saan kami nga umadayo? Kas kalabak nang iti kas tangar aramidan. Nay, barmat ti ayan danini. Bar? Kita ang ti impos na bakit? Ayun. Barangag paiso lakay. Anyat aramidin na iti day abar. Italaang anakitak ti kastoy apos na. Nalipatan na siguro nga inhide kada talakay. Anyat kaya't mo asawan bakit? Idi pa'y nga agpo-post iti kakasta. No da dumakot beach ti ayanda. Nakahide laeng kada ta, iso nga awan makita ta. Ni Mari Reva tinangibaga kanyak ta iso ti makakitkita. Saan ko laeng imbagbagakin ka lakay? Naglokon day babae. Kasta una ti panagtip-tipid tayo dito balay. Sa ita, kasta ti aramidan na. Agsaysayang kit din, iti kwarta. Nakaawag kayo matatang. Napatag ti bagakin kaitan anak ko. Anya ti bagayo tatang? Yung dawat maninili ti kwarta king ka. Di mo pa lang ikikan. Happy gulaki na dyan kapsat mo. Agsaysayang lang ti kwarta. Nakita ka ron timpos na iti Facebook. At daday iti may sa abar ita tatang. Nalipatan na lakit di nga inhide da dya apos kada kami kin Casey. Nairwaman iti kasta panagbiag. Kunamlan asino abaknang data kapsat mo. Di namot agtipig. Agburag nga ron titarak iti nakitak da dya tatang. Uray kanayon ko abagbagaan. Talaga sulpang. Awan tinggin na sao. Jakida mo ang mga nusaan maring agturpaw si tatawain. Kasano kuma, kat sa balimot nga men ti ipang pangruna na tatang. Makaparurod mo ti ugali na akasta. Korta ka di manin ti dawatem? Wan ko manong. Awan korta kita. Ay nawaw, apay akastamot dun manong. Saan tayo abaknang? Dahil tatilaglagi pam. Anya? Ti ipagarup mo siguro kat jak maamuan ti kalukwam anya. Kalukwan? Amo ka, kas kalabak nang dita. Agbabar ka pa'y gayam. Kinadapay out of town nyo kadag iti gagayim mo. Ay kwa manong,
Bidto ti pampanunutem. Inlibre dakla ang dagiti gagayem ko, iso asimuro takmet. Di nak maulbutan itan. Kas na ko nakitayan. Awan maitid ko akwarta. Taured da kami. Agtip-tipid kami mo't ditoy. Anyat maipaay ko kan kani ni ading ko. Anyat imbagbagam kinimanong itan, Ni, di ka maawatan, ading ko. Amok asinugsugam ni Manong, iso at di na kayat timangted iti kwarta kanyak. Saan apod no dayta? Apay ko mga aramidak nga itikas ta. Sipod nagasawa kayo kini Manong, katawanan. Manulangan tit itad na akwarta kanyak. Masapul pa'y nga agdawatak. Saan akas idi amang tad tunggal agsweldo? 24 mo matan. Mabalin mo ti ag working student no kayat mo. Nalaka nga rod. Kasta mo tinaramid ko, idi siyak pa'y ti agad-adal. Kagurgura kalaunay nga ipag. Kwarta gayam ti makagapo, iso agumura kalaunay kanya. Puskol ro pa kamat ngamin. Iso matlagayam adi mo kayat ang mga sawa ti kabsat mo. Tati kayat mo, kat sika ti agnumar iti kwarta na. Agtipid kamat ngamin di ka agin babak ng dita. No kasta nga rod, sika ti kaapa ni Nini, Mare. Wen mare, adda saan mi anagkin na awatan. Pugtuak, Mare. Kwartaman ti makagapo. Naalam mare, Kunaktumet. Sika ti patpatamaan na iti Facebook. kagura naklaunay dayjay nga ipag kumare. Karibal ngamin ti panagkita na kanya. Karibal. Wen, karibal nak iti kwarta ni Manong na. Ay una yan. Ti kayat na kat isulang ti agnumar iti kwarta ni Manong na. Wen mare, madlaw mo. Ay saan mabalin ti kasta 24 na matan. Mabalin nan ti agtrabaho. Ay, jak amo iti dayjay nga ipag kumare. Managim bubukod launay. Gastadura pa ko na, Mare. Demonyo day di akisi. Nawaw. Apay nga ibagam adimonyo ti asawa ni Manong Mau. Ti kayat na ngamin kat bukudan na ti matmatgadan ni Manong Itan. San nga ugali ni Casey ti kasta? Naumadalaan kin ka, tagsaysayang ka iti kwarta. Manipod inasawa ni Manong day di babae. Awanan. Dinan mapanunot ti mangted iti kwarta kanyak. May naging bubukod kamit ngamin. Ilang bagim ti pampanunutay. Pudno matatang. Diyo ka dinadlaw asipod nagasawa da kat saanan amang tad ni Manong iti kwarta kada tayo. Masapul pa'y adumawat tayo. Kaputan na nayunan ti responsibilidad ni Manong Mau. Dita ko matimawatam. Ay, jak amo kada kayo. 24 mo matang. Iti kasta nga edad mo. Mabalin mo tagtrabaho. Sa anak pa'y nga rod analpas iti panagadal ko tatang. Kasano kung maamalpas ka? Kasi sa bali mo intularim. Uray ti kabsat mo. Kasi madutay at tumulong kin ka. Adda ka matgayam Manong. Di mo imbagbagang umay kagayam dito'y balay ita. Himayak, tanapatagtibagak ka. Anya day ta Manong. Mabaling ka di asar dengam timang padpadakis ita asawa. Anya? Desisyon ko ti saan amang tad iti kwarta ka. Di mo pabasulan ni ipag mo. Ay, kwa Manong. Aging babak ng kantumag nga may. Nalakalaan kin ka tagsaysayang iti kwarta. Ngamin, di mo amo tirigat tagsapol iti kwarta. Ni Manong mat. Pudno may, 24 mo. Ngam kastapay lang ti mindset mo. Nagasat kalaunay, Mari Casey. Apay an naibagam ti kasta Marireva. Wen ata saan akanunungan nila kay mo ti aramid ti kabsat nang agin babak nang. Ayun, pudno launay day tamare. Kinapudno na, kinasarita na pa'y iti personal ti kabsat na. Saan one-sided ti asawa, Mare? Patas laeng no para kanyak. Wen mare, sipod pa idi, no asinot nagbidot, iso ti bagbagaan na. Saan nga amin alalaki kat kasta ti kapanunutan na, Mare? Jay daduma, kanunungan da ti kabsat da, uray nagbidot, takabsat da ket nga raw. Sa bali nila kay kumare, saan akasta ti mindset day jay. Isu asaan akon amas daaw, no saan ka amalos siyang, Mare. Responsable nga men ti asawam, ken amuna ti rumbeng nga aramidan na. Launay amare, sa anak ama stress kin nila kay ko,
Iso kastoy, blooming latang aging gaita. Pudno ka di tinadamag ko, lakay. Saan ka numot ang naipasa ni Nini titisis da? Talaga saan bakit? Ay nawaw, apay ngay. Kasano ko mangamin kat sa bali mo into na rin na. O di agin roll tumanan. Agin roll nadda kwarta na. Ngamno awan, agtrabaho kit din. Anya, Awan serbi ti ado at tulong tayo kan kuana. No di namot aramidan ti pagrebangan na. Sayang lang ti kwarta. sa bagay, addamat kit di puntum lakay. Tapno mapadas namot ati agtrabaho para itibagina. Anya nga ita, Tsak amo tatang. sinayang mo, ti tsansa makaadal ko ma. Aginrolak ko mamanan inton umay atawon tatang. Heh, si kaano da kwartam. Tulungan nak tatang. Ay, awarin. Manu atawin ti sinayang mo. No inggaid mo kumatinagadal, edi kumapay ang napalabas atawan ang nagtulpos ka. Bumawi akon tatang. Kasano kumakit ore ni manong mo etan ang ayat at tumultulong ken ka, kit na dismayamit tayo. Kasanuak nga rudan ita tatang. Ino kayat mo ti makaadal? Agtrabaho ka ba eh? Agurnong kay ti pagadal mo. Tapno mapadas mo mutlaeng tagsapul iti kwarta, anak ko. Ay, nawaw! Nusup suportaran na ka ti kapsat mo nga uray at damat tan pamilya na, ikam iti importansya ti tunggal tulong nga ititadnaken ka. Di ka agin babak nang, tapno awan to ti pagbabawyam intun dumtang ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.